Moj prvi kontakt sa hip-hopom, to je sa rapom kao glazbenim žanrom unutar te hip-hop kulture, je bio jedna vrlo, vrlo čudna situacija u kojoj sam ja negdje krajem prvog srednje, taman je počelo ljeto, išla sam na sprovod jednog prijatelja iz razreda. I na putu do glavnog kolodvora sam srela frenda kojeg nisam vidjela od vrtića. Znači, zadnji put kad smo se vidjeli, iako smo živjeli u istom kvartu, je bilo ono, ne znam, 15 godina prije toga, valjda. I tako sam mi nešto sreli i kao, jao, Hrvoje, Bog, pa di si, kao nismo se 100 godina vidjeli od vrtića, ha, da, fakat nismo. Šta radi, šta ima? Ja onak ispričam mu kak užasno glupa situacija i tužna i ne znam, idemo onak frendu na pogreb. I kažem, daj da se nađemo, oni smo se vidjeli na neku cugu i to. Ja kažem, dobro, može, kao di ćemo? I on kaže, pa čuj, ima sad, imaju ti neki kao hip-hop party gore u Neboderu na trgu. Kao Radio 1 je tamo i onda oni kao imaju te svoje partije. Ja rekao, dobro, kao kako je to mjuza? Pa ono kao rap i to. Aha, dobro, kao ne slušam to, ono, nemam pojma. I još ja njima kažem, daj kao ono, reci mi kako da se obučem, ono, kao da ne ispadnem, ono, totalno, kao, kaj ova tu radi. I on meni kaže, frajer, pa ono, kuš curke ti nose ono, štikle i minicu, ne? I sad ja dolazim u štiklama i u minici gore u Neboder i nalazim se s njima, ulazim unutra, vidim gro, ono napadaj testosterona, frajeri tamo svi u najširoj odjeći na svijetu, ono u širokim hlačama, ono baggy pants, gore košulje, cure isto tako obučene, spuštene hlače da se vide bokserice, ovo ono. I ja dolazim i rekao, hvala ti Hrvoje, kao, znaš, ono, u minici i u štikli, kao, ok, ja ovdje ne pripadam. Uglavnom, frajer si je htio zgodnu mačku, ono, znaš, da ima kao sebe. Prodao mi je priču, nasjela sam, ali uglavnom to je bio neki moj prvi susret. Tamo sam zapravo čula gore rap. I u principu onda sam njega bila žicala neke kazete da mi još presnimi. Polako sam zapravo kroz muziku se upoznala i sa grafitima. Onda kasnije sam počela i crtati grafite. I onda kasnije negdje, ne znam, možda nekih godinu i pol nakon toga sam počela piskarat neke tekstove na engleskom. And the rest is history. Pa u principu repala sam na engleskom, te prve tekstove sam pisala na engleskom zato što nekako mi je to bilo prirodno i logično. Jer je muzika koju sam slušala bila sva isključivo na engleskom. Tako da u principu nekako, kažem, nisam uopće razmišljala o tome da bi možda mogla napisati nešto na hrvatskom. Nije bilo nekih primjera, barem do mene nisu došli neki primjeri da se repa na hrvatskom i nekako šta ja znam, pošto smo zapravo imali cijelu tu, kad bi sad čovjek pogledao sociološki, mi smo strahovito puno brijali na tu američku kulturu. Znači, crtali smo grafite, oblačili smo se u tom nekom reperskom stilu, slušali smo rap. Zapravo u nekom našem govoru je bilo jako puno engleskih izraza, sve je bilo, baš kad sad gledam nekako sociološki na to, baš smo bili pravi amerikanofili. I nije mi uopće palo na pamet da sad sjednem i pišem nešto na hrvatskom. I u principu negdje u periodu tek kad sam upoznala Šata i Đerđu i cijelu tu ekipu koja se kasnije ispostavilo da je Blackout ekipa, sam počela kao malo se igrat, napisala neke tekstove na hrvatskom. I sjećam se da smo bili stajali na Britancu, Šat i ja, kad sam ja njemu prvi put ovak, ruke su mi drhtale, to je bilo strašno, trema, najgore, ovak. A molim te, hoćeš pogledati ovo samo da vidiš je li to dobro. I lik je pogledao tekst i rekao, ovo je jebeno, ti moraš to je to. Ali možda treba nešto, ne mi ništa mijenjati. Samo tak slijedi taj neki osjećaj koji imaš i to je to. I tako sam u biti počela pisati na hrvatskom. Što mi danas posve nezamislivo da sad recimo napišem nešto na engleskom sa nekom ozbiljnom ambicijom. Ja pišem na engleskom nešto, ali je to ovako, eto, kad mi pukne. Ali mislim da zapravo ne mogu se uopće više vidjeti u nekom drugom kontekstu, sad neke, što želim reći, naime, kad imaš uspješan band, onda ljudi neminovno te u nekom momentu pitaju da li želiš izaći iz okvira regije
i ne znam, probati napisati nekoliko stvari na engleskom, pa kao ići nešto van. Mislim, imamo i super primjer dubioze kolektiva koji su to napravili i fakat razvaljuju. Ali ja jednostavno uopće nisam više, ne znam, nekako nisam motivirana sad ili prevoditi tekstove Elementala ili pisati nešto novo na engleskom. Jednostavno mislim da se na hrvatskom super izražavam i to mi je dovoljno. Prva pjesma, nemam pojma, ali sigurna sam poznavajući sebe da je bila neka nabrijana, nešto sa puno stava, pomalo drčna i bezobrazna. Sigurno, jer to su bile te formativne godine puberteta kad ti je zapravo jako bitno da te se čuje i da se vidi da si glasan i jasan, da imaš stav. I da si drukčiji od ostalih. To je pod mus. Prva snimljena pjesma zapravo je bila daleko od studija i zapravo daleko od bilo kakvih profesionalnih uvjeta. Ali nama to uopće ništa nije predstavljalo sad neki problem. To je valjda onom logikom kao kad ne znaš za bolje, onda ti je to vrh šta imaš. Bili smo, kako smo zapravo bili ekipa, Šat, ja i Đerđa, to jest Mr. Horn, onda nekako njihov običaj, njih dvojice, je bio zapravo da se nađu kod Šata doma i to kad mu starci odu na posao, onda ili se nešto markira ili nešto se traži neki period kad si free. I onda se dolazi do Šata jer Šat ima opremu za snimanje, ima dobar kompjuter i njegov tata ima ogromnu količinu ploča i gramofon. To su savršeni preduvjeti za produkciju repa. I znam da smo onda, u principu, nalazili smo se kod Šata, slušali smo te neke jazz ploče, onda je tražili samplove, baš digging in the crates, ali iz tatinog crate-a. Bilo srećom, Šatov stari je, zapravo cijeli život je, on je radijski čovjek, imali su doma i ne znam, magnetofon i CD playere i onaj double deck sa kazetama, tako da si možeš presnimiti odmah kad se nešto snimi. Tako da prvo to snimanje je bilo znači kod Šata u dnevnoj sobi po principu Šat sjedi sa lijeve strane za kompjuterom koji se zvao Biljka, a ti stojiš pokraj njega, ispred tebe mikseta i to nekakva homemade mikseta, presmiješno. Znači, ispred tebe je mikseta, a i ovako tu, znači ono što ti je zapravo pred licem, je veliki stakleni prozor sa srebrnom kvakom za koju je zalijepljen mikrofon. To je bio kao stalak za mikrofon. I ti stojiš, znači, pred tim mikrofonom, u desnoj ruci držiš tekst, a u lijevoj ruci držiš pop filter. Znači, nikakvo sad znaš, uvijek kao u studiju reperi se jako su mašu rukama, tu ima naš pokret neki. Ne, ti si bio potpuno fiksiran. Znači, ako si se maknuo, zajebao bi snimku. I onda ovako držiš si pop filter, a pop filter je bio super isto. Znači, od žice je napravljen preko kojeg je navučena mamina najlonka. I sad to su totalni underground uvjeti. Bili, držiš to i tekst i kao repaš i to je bilo naše zapravo prvo snimanje. I to je, ja ne znam, valjda u životu kad se stvari moraju dogoditi, onda ti svemir sve to posloži tako da se to odmah klikne. Znači, to nije bila situacija da sam ja došla kod njih pa smo mi danima to snimali, pa ja nisam mogla. Ja sam doslovce došla, jer sam uvježbala kao štreberica prava svoj tekst doma, ja sam doslovce došla i onak iz drugog ili trećeg tejka snimila svoj vers. I to je njima bilo fascinantno jer kao, znaš, ova mala je došla nijotkuda i, znaš, kao, kak ti to znaš, otkud ti, znaš, nemam pojma, jednostavno sam napravila. To je taj period zapravo kad smo počinjali raditi je bio jako zapravo period nekakve velike nepatvorenosti jer nitko od nas nije znao što radi. Mi smo jednostavno samo radili. I to je valjda onaj moment kada ti onaj unutarnji feeling koji čovjek zapravo u životu vrlo često i ne sluša jer ga odvedu na drugu stranu razum, očekivanja, osuda okoline ili ne znam šta, uvijek ti pomuti taj neki tvoj unutarnji osjećaj. Ovo tu mi smo bili fakat klinci. Nismo imali ništa za izgubiti, nismo imali ništa ni za dobiti. Jednostavno, samo smo radili po tom unutarnjem osjećaju. Da, znači, nekako vremensko razdoblje bi bilo početak 96. Jer, znači, 97. je izašao Blackout Project Impossible, gdje sam ja već bila na pjesmi sa Šatom i sa Mr. Hornom, to je sa Đerđom. A to mi je možda bio, ne znam, sad ću lagat, možda neki
10. ili 12. tekst koji sam napisala u životu i odmah naš na CD, odmah na tu onu kompilaciju. Jer ja pretpostavljam da kako je bio deficit zapravo ovih ženskih MC-a, onda kad su vidjeli da sad postoji neko koji ima interes da iole zvuči to na nešto, da ima barem flow, makar možda nema iskustvo jer nisam imala zapravo gdje naučiti, onda su me odmah ugurali u to. Tako da to ti je ona tipična situacija u životu kad si na pravom mjestu u pravo vrijeme, poklopiti se nekako svemir i to je to. Ženskih MC-eva je bilo zapravo. Možda čak i više nego sad. Ili barem se o njima možda malo više govorilo. Na ovoj jednoj kompilaciji, to jest albumu zapravo, grupe Young Lords iz koje je Šac zapravo potekao, je bila pjesma sa Bigom. I meni je to zapravo bilo prvi put da sam ja čula znači, da je netko, cura iz Zagreba, da je na nekom izdanju i prvi put da sam čula ženu da repa baš u tom nekom kontekstu. Onda, ne znam, bila je na Blackout Projectu je isto tako bila Franka. Mislim da je ona imala umjetničko ime Lucy, tako je nešto bilo. I što se toga tiče, onda recimo godinu nakon toga se pojavio jedan ženski bend, onda su se zvale Skets. Ne znam, nisu bile iz centra jer bi ih ja znala, ali isto s njima sam bila nešto se Mislim, zapravo, znaš, mala je bila scena i ti si neminovno si znao te ljude. Tako da, i ako ih nisi znao, došli bi van na mjesto gdje smo se svi okupili i kao bok, ja sam taj, ja sam Tako da nekako brzo su se prijateljstva tu stvarala. I bila je jedna Mihaela s kojom sam ja imala svoj prvi band prije Elementala koji se zvao Unit 2. Jer kao, mi smo strašno brijale na cijelu... Mislim, zapravo se to veže na onu priču sa fascinacijom američkom kulturom i općenito, valjda, ne znam, kulturom i civilizacijom. I bio je taj Zulu Nation. To je gdje zapravo, ajmo reći, organizacija neke vrste, više kao kulturološki pokret u kojem je Afrika Bambata, dosta, ajmo reći, centralna persona. I onda su oni imali taj svoj unity. I nama je to bilo zapravo kao, ok, super, ima Trem 11, a mi ćemo biti Unit 2, kao. To je bilo užasno slatko. Mislim da smo napravili 4 pjesme, puno sam i rekla, i nakon toga smo se slavno raspali. Ali eto, to je bio poligon jedan od koračića do Elementala. Problem ženskih MC-a, cijela ta problematika, je jedno veliko pitanje na koje ja jednostavno više nemam pametan odgovor. Nije da nisam razmišljala o tome. Nije da me nisu u intervjuima pitali gotovo svaki put. Tako da ja sam tu izmijenila odgovore i mišljenja od onih nekih humorističnih do analitičkih, znaš, i kao mudrih i promućurnih, ali ja zaista ne znam zašto. Po meni možda postoji više razloga. Prvo, klima rap scene nije nešto u što bi jedno nježno žensko biće samoinicijativno došlo. Znači, pod jedan imamo tu zapravo jednu klimu unutar scene koja je poprilično testosteronski nabijena. Većinom su dečki koji su jako dominantni, glasni, onak, kako bi to opisala, frajeri imaju svoj način zajebancije u koji se žena vrlo rijetko može kad uštekat. Meni, kad ja slušam dečke kak se zajebavaju, meni dođe da jednog od njih zagrlim i kažem, a Mićak, nemoj se ljutit. Znaš, a oni njih boli kurac, jer to je glasno, kao, baš su graktavi su, onako i lajavi, baš frajerski, sve to skupa. I sad uzmi to iz normalnog nekog konteksta, muškog druženja, gdje je najnormalnije da se potuku, znaš, na kauču kad gledaju utakmicu, iz zajebancije, ovaj će razbiti toga. Uzmi sad tu normalnu situaciju i stavi u jedan potencirani svijet repa, gdje je zapravo još ta mačo špreha bila iznimno naglašena. Znači, ti kao poligon nemaš tu klimu koja je pogodna za neko nježno žensko biće. Znači, cure koje su zapravo se uplitale u tu rap priču su bile ovako možda malo glasnije i malo više neustrašive, možda čak i malo arogantne. Mene čak kad sam počinjala repat, znam da me zapravo pratio glas kako da mi to nabahata. Zato što jednostavno ti ako si želio ostati u igri, u smislu
izaći van s dečkima i da budeš jedan od njih, na način da te poštuju i da te da ti ne otvaraju Pago sok ili ne znam šta, bez sponzora, da ti ne otvaraju sok. Jednostavno mora si biti, mora si odigrat, mora si biti jedan od njih. I sad nekim curama to, valjda nije pasalo, nemam pojma. Ali meni je to zapravo odgovaralo zbog toga što sam ja, po prirodi sam takva da sam malo i glasnija i malo arogantnija i volim reći šta mislim i volim popit, volim zagalamit, tako nisam sad baš neki nježni cvjetić. Barem ne u nekim takvim sociološkim kontaktima. Tako da, meni je to pasalo, osim toga, ne smijemo zaboraviti jednu bitnu činjenicu, to je da sam ja na neki način imala svoju tu malu ekipu unutar ekipe, koji su meni držali leđa. To su bili Đerđa i Šat. Znači, ja sam uvijek dolazila s njima van kad bi bili, uvijek bi bila na neki način protežirana njih dvojice. Tako da, ako je netko imao nešto za prigovoriti, ja sam imala svoja dva frenda, s kojima radim u Mjuzu i koji su mi iznimno dragi, koji si mora prvo proći njih dvojicu. Mislim, Šat je mršav, ali je visok. Ne? A Đerđe je, Bog mi, bio jak. Tako da, ja sam na neki način bila malo zaštićenija. Pa mogu ja, na majku sam, neću sad svog konja, ali znam dobro repat. Uspjela sam naučiti tijekom vremena, ispeglat to umjeće. A gle, mislim, to je zapravo sad, ali baš to je umjeće. Znači, to je nešto što ja već toliko dugo radim, da je meni to već moja priroda. I u rap kulturi, to jest u hip-hop kulturi, postoje ti neki pojmovi. Jako je izražen, recimo, pojam reperske časti. Znači, ja ne bi nikada, ali nikada repala tekst koji je napisao neko drugi. Znači, ako sam napisala, to ću onda i repat. Što, recimo, ako pogledaš glazbenu scenu, je posve normalno da ti neko drugi, neki tekstopisac ili autor napiše pjesmu, ti dođeš i ti si interpret i onda ti to dođeš i interpretiraš i, uzmeš novčeke i odeš doma. Kod nas na rap sceni je uvijek bilo to. Znači, niko nije nikome pisao tekstove i to je bio neki način dokazivanja. I sad zamisli da ja izađem na mikrofon i da ne pojedem sve. Znači, meni je imperativ u glavi. Ja kad uzimam mikrofon, ja idem I'm in it to win it. Znači, ja tu ne ranjenike ostavljamo. Nema. Ili idem, ili ću razvaliti, ili uopće neću uzimati mikrofon. Ali to je, znam da možda to zvuči ovako sad ne, možda previše borbeno ili agresivno, ali jednostavno je to u repu tako. Ti dolaziš i želiš cijelom svijetu, i pogotovo ovih 50 jazavaca koji stoje ispred tebe, pokazati da si ti najbolji. Bilo cura ili dečko. U tom momentu spol nije bitan. Zato ja uvijek govorim da zapravo nije ni bitno jesi li ženski MC ili si muški. Svejedno si se mora dokazati. Ja sam, da se nisam dokazala, da imam 4 sise ne bi mi pomoglo. Razumiješ? To bi bilo senzacionalno, dodaš. Ali mi ne bi pomoglo. Iza su mi na leđima, a? 2 spremam. To je za ove bloopers. Pa ja sam pokušavala nekoliko puta u životu zapravo pokrenuti scenu na neki svoj mali intimni način. Znači, bilo je nekoliko cura s kojima sam se ja bila nalazila, one su meni donosile tekstove. Ja sam im onda pomagala u tom nekom smislu da sam im davala naputke ili im govorila, gle, ovo ti je ovakva rima, ne znam, unakrsna, pa onda tu, pa onda se mora tu poklapat, ali ako ju ubaciš još u sredinu lajna, bam, to je to. Znači, nešto što, recimo, ja nisam imala, znači, ja kad sam se počela baviti muzikom, ja nisam dobila u ruke rap for dummies. Znači, da je sad bio priručnik, tu se, znači, tako se slaže referen. Nego smo jednostavno išli principom pokušaj pogreška. I uvijek mi je bilo drago ako mogu nekome pomoći da masu onih grešaka koje sam ja radila u startu može odmah staviti iza sebe. Zato, recimo, danas mi je odlično jer ima dosta tih rap radionica gdje ljudi dolaze i zapravo na neki način podučavaju klince. Da li se tu radilo o DJ radionicama, beatmakerskim, tekstopisačkim, bla, bla, bla. Znači, već sad imamo jednu scenu koja može podučiti mlade nečemu, a da pritom umanjimo sve one pogreške i gluposti koje smo mi radili. To je sjajno. Znači, ja sam pokušavala digresija. Pokušavala sam u životu nekoliko puta na takav način instrukcija nekih prijateljskih savjeta, čega god, kako ćemo to god nazvat, ali
znaš, so much you can do. Znači, ja ne mogu za nekoga sjesti i napisati tekst. Tu sad opet spominjem ono pitanje reperske časti. Niti bi ja htjela to nekome. Niti bi ja imala poštovanja prema nekome ko bi mi došao i rekao ono, joj, znaš šta, ja to fakat ne znam, daj mi ti napiši tekst, ja ću to izvest. Pa da sam rekla, ok, može, zgodno si mačka, ono, moći će, znaš, ono, proći ćeš, ja ću te producirati ovo. Ne znam, to nije moj film, ono. Znači, ja fakat volim kad, mislim, u krajnjem slučaju, zašto se baviš muzikom onda ako ne možeš napisati svoje? Znaš, onda ko ragu. Ne znam, ja imam taj malo neki možda zaguljeni reperski stav o tome. Pokušavala sam, ali jednostavno skužiš da ne možeš ti drugim ljudima govoriti niti što će oni raditi, niti na koji način. Možeš im dati svoj savjet, a na njima je da ga ne poslušaju. I to je to ono. Grafiti su, ali zaista neizostavni dio hip-hop kulture. Zapravo kad počneš malo grebati ispod površine, shvatiš da, pogotovo u tom old school rapu, koji kad sam ja zapravo ušla u tu cijelu priču, to je tad bilo aktualno, danas to gledamo kao old school rap. Grafiti su bili ono zaista veliki dio cijele te priče, zbog toga što su zapravo davali jedan vizualni backdrop. Bili su kao neko zakulisje. Cijele te naše priče, naše predstave male, ajmo to tako nazvati, gdje ono imaš MC-a koji izlazi, nudi pjesmu, imaš DJ-a koji ti znači, daje beat, imaš breakdancera koji dolazi i ono, naš, ono, sve te zavrti ono, u neki headspin, a grafiti su zapravo bili ta neka naša pozadina unutar naše te male scene. I sad, neminovno je zapravo da se ti, ajmo reći nekako kolosijeci, ta 4 zapravo vida hip-hop kulture, međusobno ispresjecaju. I ja sam ono, taj moj prijatelj Hrvoje sa početka priče, on je crtao grafite između ostalog. I sad pazi, ja sa apsolutno 0% talenta za vizual i za crtanje, za bilo što tog tipa, ono. Mislim, trebate vidjeti, ono, moj najveći domet je jednak crtanje čiča gliše, come on, ono, i vjerojatno ću i to sprcat, ono. I sad ja s takvim 0 talenta za crtanje idem crtati grafite. I sad ja sam fakat imala volje, ali ono, znaš, skužiš nakon što to crtaš 1,5 godinu, 2, onak da su te svi ostali koji su talentirani prešišali, ti si još uvijek crtaš ono bubble style, naš throw-upove koje ćeš negdje na cesti napraviti. Tako da moja grafiti karijera je bila strasna, ali kratka i dobro da je završila. Meni hip-hop zapravo predstavlja jedan veliki dio mog života i jednu ogromnu sreću. Ali ozbiljno, ja sad kad pričam o ovim starim danima i stvarima kako su bile prije, ono, fakat sam istinski sretna. Jer znam da sam proživjela nešto posebno. Sudjelovala sam u stvaranju nečega što će za uvijek ostaviti trag. Ne, šalim se. Sudjelovala sam u stvaranju nečeg prekrasnog, što nije svako od nas imao priliku sudjelovati. I mislim da smo napravili super stvar. Napravili smo fenomenalne temelje za neke druge generacije da na tome mogu graditi. Jer ono, kad je zapravo počela ta nekakva cijela scena u Zagrebu, bilo nas jako malo, međusobno su se svi poznavali i radili smo svi iz srca. I to je nešto što se ne može mjeriti ni sa čim drugim. Tu nije bilo plana, projekta, financijske računice, ne znam čega. Ono, mi smo istinski vjerovali u to što radimo, volili to svim srcem. I za mene je to hip-hop. I ti prijatelji koje sam stekla, koji su ispostavili se za cijeli život zapravo, i te neke snimke koje danas kad slušam bih se najrađe pokrila s najvećim ušima preko glave. Kod ne mogu to slušati. Jer su bile lame, neke od njih jako lame. Ali znaš, ono, to je jedan fakat lijepi dio života koji mi niko ne može oduzeti. I ja ću uvijek biti reperica. Ja mogu slušati Ramonse i Dead Kennedys i, ne znam, eksperimentalni japanski džez, ali ja ću uvijek biti reperica. Zato od toga je sve krenulo. Ja vjerojatno ne bi otkrila svoj muzički talent da nije bilo repa. Pa eto, a danas se smatram muzičarom. I smatram da je to moj život, da sam to ja i više ne poznajem neku drugu ja. Pa eto, to ti je možda najbolji odgovor na pitanje što za mene znači rep. Do muzike je tad bilo užasno teško doći. Baš si se morao potruditi. Danas je ono, kad pogleda čovjek iz ove današnje perspektive, ti si 2 klika, ono, ja na mobitelu sad mogu skinuti
albume, pjesme, to premiksavati, što god raditi s time, raditi playliste i staviti to na svoj SoundCloud i biti DJ selekta. A prije je to bila takva muka. Znači, prvo, mora si imati dobru kazetu na koju ćeš presnimiti. To su se kupovale, znaš, one malo skuplje. Ako si imao neki poseban album koji ti baš... Recimo, Public Enemy uvijek išao na one malo skuplje kasete. A onda imao si, ne znam, šta ja znam, Casey and Jojo, to smo novi jeftine. Kad nije bed ako se izliže. Uglavnom da, presnimale su se kazete. Onda već, ne znam, nakon par godina su se zapravo i CD-ovi pojavili, ali su onda bili dosta skupi i nije zapravo svako imao priliku si to priuštiti. Šta znam, pogotovo ja sam iz radničke obitelji, na meni je to bilo kao CD, science fiction. Tako da ja sam doma imala svoje kolekcije kazeta i to se popisi su se iza uredno, kaligrafski precizno ispisivali, ukrašavali, razmenjivalo se to. To je iz onog perioda kad si htio nekog zbariti, onda mu napraviš mixtape na kazeti, kao evo ti. To je bilo to. Ne znam, ja sam snimala sve blackoutove doma na kasetu i mislim da još to negdje u šupi negdje u dvorištu, još uvijek imam to u kutijama cipela. U principu radijske emisije su bile način na koji sam ja... Radijska emisija je bio moj Facebook, moj Google. Znaš, ja sam na taj način saznavala što je novo, što je hot i onda zapravo na osnovu toga gradila neki svoj ukus. Neću lagati da je zapravo na to jako puno utjecao i Šat, to jest kolekcija njegovog oca, u kojem je zapravo bio većinom soul, funk i jazz. Tako da ja recimo rock nisam slušala uopće. Dok su drugi klinci na ruksake pisali Azra, ja nisam imala pojma šta, kaj? Ja sam imala stegano nešto, Unit 2 ili Trem 11, napisano i stegano na ruksak. Tako da, to su neki posve drugi svjetovi bili. Ali uglavnom do muzike se isključivo preko radija. Bar što se mene tiče dolazilo. Pa mislim, što se tiče radija kao medija, koji je zapravo svima nama gradio mišljenje i stvarao neki... To jest, neću to tako reći. Dobro, da otkrijem. Radi se o Blackoutu. Znači, Blackout emisija je bila DŠZO. I oni su na neki način nama nudili svježu muziku, nove hitove, nešto starije, bla, bla, bla. Ali recimo ono što ja nikad nisam uzimala od Blackouta je to ono što je bilo imputirano. Znači ja sam tip osobe koja kad bi čula top listu, meni bi se obavezno svidjele one dvije pjesme koje su bile na zadnjem mjestu. A ovo što je bilo na prvom, to mi je bilo, ne, to je preisfurano, to je hit. Znači, nisam dopuštala da mi to na neki način utječe na moje mišljenje, nego sam više sama stvarala neku svoju playlistu u glavi, nešto što mene najviše zanima. Ja isto tako nisam nikad zapravo bila preveliki pobornik onog tvrdog hardcore repa. Pod tim mislim pjesmu od, 3,5 minute, koja je sa minimalističkim bitom, koji nema nešto previše melodije. Mene su uvijek privlačile one melodioznije pjesme u repu. A to vjerojatno, vjerojatno ima veze i s time kako je zvučao prvi album Elemental. Mi smo više bili taj jazz i hip-hop. Znači, mene je uvijek nekako privlačilo to gdje je bilo ipak malo više melodije. Barem da je refren bio pjevan. Moje upoznavanje sa Šatom je bilo epik. Znači, kak sam ja njuškala oko tog Radija 1 i izlazila van s tim frendom i u biti on mi je većinu muzike isprva dao. Onda sam skužila da pazi, prvo sad raščistimo. Znači, kad su bili partiji ti gore u Neboderu, ja sam imala izlaz do 12. A freestyle sessioni su počinjali oko 1. Znači, ja sam ludila doma, pokušavajući nagovoriti starce, molim vas, samo jednom me pustite do 1, ja moram to čuti. Ne, ništa, u 12 da si tu doma. I onda bi ja onak broken heart totalno svaki puta odlazila doma. Ali sam skužila da postoje neki igrači, neki ljudi, koji su malo drugačiji od ostalih. Znači, da nisu da nešto znače. Znaš, to su bili tih nekoliko likova koji su zapravo bili MC, koji su bili onako najgizdaviji u tom klubu. Znaš, oko njih se skupljala ekipa, oni su imali najglasniji high five i bili su najglasniji u svom crew. I skužila sam da su to u biti ti dečki koji su znači od 1 nadalje, kad ja nisam mogla više biti u klubu, bili ti koji su izlazili na stage. I zapravo da su imali taj neki respekt od ekipe jer su MC. I tako na jednom od tih partija sam ja snimila Šata. I
nešto mi je bio poznat zato što se kasnije ispostavilo da živimo u kvart do kvarta. Ja znam da sam ga viđala u tramvaju kao i onda je bilo par puta smo se mi kao vidjeli u tramvaju, ja sam imala uvijek Walkman i onak samo vidim, šta tu ulazi ovako poglasnim na najglasnije Snoop Dogga, znaš, kao da čuje on da sam ja isto reperica. I kao, evo, to je to. Uglavnom, tako smo se nešto bili kao šacali u tramvaj, ali ono kao, znaš, faca kaj bi on sad gledao tu neku malu repericu koja je s Walkmanom, kao brije po tramvaju. Ja sam njemu doslovce uletila na trgu, jer su se tad se skupljala se sva ekipa na trgu. On je bio sa Đerđom, sa Mr. Hornom. Sjedili su i ja sam njemu došla i rekao, jesi ti šat iz Young Lordsa? I on kao, sad pazi, on je pričao sa Đerđom prije toga normalnim glasom. Da, kao sve nešto, bla, bla, ja sam uletila i kao, jesi ti šat iz Young Lordsa? I on, jesam, naravno, to sam ja. Odmah, frajer mode. Ušao je u ulogu repera iz Jedinice i iz Young Lordsa i ono. Ništa tako, onda smo se spanđali, skompali, čak bili skupa jedno vrijeme. I kaj ja znam, znaš, evo sad brojimo koliko, već 16 godina, 17 godina se već znamo. Mislim da poznamo se u dušu, fakat sad već. Ali doslovce na stage-u, kad ti se kunem, ja njega ovako pogledam, ja znam di je, šta je, jel umoran, jel mu ide tekst, jel ne ide, jel ga boli noga, jel mu se povraća ili mu je najjebeniji koncert na svijetu. Ali doslovce sve što je potrebno je samo da ga pogledam. Znači, znaš, kad toliko dugo s nekim radiš i toliko intenzivno se družiš, mislim da zapravo sve, da je drugačije bilo bi čudno. Blackout se meni dogodio. Blackout Project, Project Impossible, se meni dogodio. Ja iskreno nisam znala ni uopće nikoga od te ekipe. Praktički sam upoznala većinu škvadre kad sam došla gore snimat. I nekako baš sam na glavce upala u to sve skupa. Kažem ti znači taj moj tekst koji je na pasivnoj agresiji, koji bi danas najrađe izbrisala, taj tekst i napisala bolji i novi, ne možeš, je bio onak jedan od prvih tekstova koji sam baš radila. Mislim, nije prvi, ali jako malo tekstova, dok drugi svi ostali su, ja sam bar imala tako više kao da drugi već svi godinama to rade. Što je bio u većini slučajeva i slučaj, ali kaj god. Jednostavno, znaš, došla sam tamo i znam onak svi su kao bio neki meeting, kao sastanak na kojem se određivalo ko će na koji bit, kako će to sve skupa zgledat, bla, bla, bla. Gdje je zapravo Frks vodio glavnu riječ. I ne znam, sad bilo je, gore na 100 jedinici smo bili. Bilo je nekoliko spojenih stolova i sad svi su tu bili. Svi koji su gore na albumu su bili tamo, plus još njihov antaraži, nekakva škvadra, prijatelji, što god. I sad sam ja onak došla, bila sa Šatom i Đerđom, kao bok, kao dobro. Upoznajem se sa svima i sad sjednem sa strane. Nekom je, ne znam, Stupni ili neko je bilo, kaj ti ćeš pjevat? Ja onak, ne, ja ću repat. Šta je taj moment, evo vam ga, sad ćete ga svi vidjeti. Makar nisam pojma imala kaj ću ja raditi, pojma, ali u tom momentu samo je trebalo biti dovoljno bahati i odgovoriti sa pravim tonom i pravom rečenicom. Ne, ja ću repat. I sad više nisam imala izbora. Morala sam repat. Pa zapravo Trem 11 i cijela ta kompilacija, to jest album Blackout Project, Project Impossible, su zapravo stavili rap na mapu, na kartu. Do tada, ne znam, jednostavno, niti su glazbeni kritičari to doživljavali previše, niti su urednici radijski to previše doživljavali. I općenito ti neki muzički kužeri. Svima je to bilo jako simpatično i guba, ali zapravo niko to nije podržavao na način da je uvrstio neku pjesmu, nečiju rap pjesmu na top listu među Parni Valjak, Sanju Doležal i ostale. Ili ne znam ko je tad Kojoti, neko koje u to vrijeme su bili rock and roll kao. I onda najedanput se događa taj Blackout Project koji ima sjajne pjesme gore, fakat, ne reširao da je to snimljeno prije 16 godina. I događa se ta pjesma Hrvatski velikani, Trem 11, koja je apsolutno sve. Samo onako, neko je došao i
okrenuo ono sve na drugu stranu. Najedanput su reperi cool, najedanput ko su ovi, pišu se novinski članci s naslovima novi val, gdje se, ne znam, Bahatija uspoređuje sa Štulićem, Trem Levan, ne znam, sa Hausterima i sa ovim onim. Znači, kao, evo sad dolazi neka nova mlada generacija koja vam govori u facu kak stvari stoje, kao bez straha i ovo i ono. I zapravo mi svi nekako u tom momentu, znači koji smo se bavili repom, govorimo jebano hvala Tremi Levanu, što se to sad dogodilo, zapravo su otvorili vrata za puno izvođača. I sad tu nastaju, tu se sad probijaju i bendovi tipa, ne znam, Bolesne braće, pa Elementala, pa El Bahatija, pa ovo, pa ono. I zapravo, hip-hop doslovno na velika vrata ulazi na scenu. Dolazimo na glazbene nagrade, skidaju se porini, dobiva se crni mačci, najedanput potpuna promjena priče. Od jednog zapravo subkulturnog žanra glazbenog ti ulaziš u mainstream. Sa svim lošim i dobrim stvarima koje idu pride. I sad negdje u tom periodu je izašao i album Nerada i Stoke spremni za rat. I onda je Šat, pošto je Šat bio njihov producent u to vrijeme, on je njima radio bitove, usko je komunicirao zapravo sa čovjekom koji je izdao Nerada i Stoku, to jest izdao taj album. I Šat govori tom Miši Vučiću iz Kondrkoma, pa imam ja band, jer je zapravo Elemental u to vrijeme već nekako se i formirao. Imam ja band, pa kao, jel bi mogli mi neke svoje demo materijale dofurat? I uvijek kao da može. I onda mi vrtoglavo, brže bolje, pokušavamo snimiti što više pjesama, da možemo napraviti neki demo materijal, da mu to otfuramo. I zapravo taj demo materijal je bio naš prvi album. I sad ja iskreno, sad nekako ovako u retrospektivi, razmišljam da je možda taj prvi album ipak trebao ostati demo materijal na osnovu kojeg... Ali ja ti ne mogu opisati, u to vrijeme jednostavno bio je takav val jedne pozitivne energije i kreative, da smo mi samo htjeli što prije to izbaciti van. Znaš, možda bi danas više na tim pjesmama i pisali tekstove, razmišljali više o refrenima, birali pažljivije bitove, ne znam šta god. Ali jednostavno u tom momentu mi smo ušli u studio, snimili to i u roku od, ne znam, 2 mjeseca je to bilo već gotovo i mi smo donijeli gotov CD. Ali možda da se vratim jedan korak natrag, zapravo da ispričam nešto o tome kako je nastao Elemental. Znači kako smo se, što se tiče Elementala i povijesti Elementala, Šat i ja smo se dakle upoznali na trgu kad je on imao užasno dubok glas i bio onako užasno cool. I onda nekako smo počeli zajedno raditi. Ja sam dolazila do njega, snimali smo te pjesme. On je čak bio radio produkciju i za taj moj unit tu koji smo ja i Mihaela imali taj band. I uglavnom nekako, šta ja znam, prirodno je bilo da surađujemo. Znači, on imao tekstove versova, ja sam vrlo brzo i vrlo lako mogla smisliti refren, jer su mi njegovi instrumentali bili inspirativni, jer je to taj neki jazz, funk, soul koji je meni pasao. I nekako, kliknulo je, pogodilo se. I u principu onda kako je u Zagrebu u to vrijeme cijela ta hip-hop ekipa bila dosta ispresjecana i svi smo se poznavali međusobno, ne se bilo malo. A i ta moja priča sa grafitima je tu isto bila prisutna. Upoznali smo tog grafiti writera, Inka, koji je isto i repao. Znači, ja i on smo zapravo bili u toj nekim sličnim situacijama. Znači, istovremeno kao oni crtamo grafite, ali istovremeno i repamo. Samo što je on bio kopljima iznad mene. Što se tiče crtanja, on fakat super je crtao. Uglavnom, nekako smo se povezali, skužili smo, znaš, kad si u društvu pa provališ neku glupost ili kažeš nešto i onak vidiš da neko tamo klima i kao da, slaže se s tim. Skužili smo se po tim nekim svjetonazorima, skužili smo se po nekim valnim duljinama i onda smo iskužili da pišemo o sličnim stvarima. I zapravo nekako neminovno bilo da se sklopimo u jedan band. Kako smo Šat i ja bili dosta pjesama napisali kao dvojac, onda nekako kad smo se upoznali s Inkom i onda par mjeseci dobili zapravo ponudu da napravimo album koji će se onda objaviti, mi smo u neke stvari koje su već prije postojale, pjesme koje su prije postojale, integrirali Inka. Tako da
Znaš, bilo je tu kao nešto staro, nešto novo, bla, bla, bla. Ali moram priznati zapravo da je Ink isto donio jednu novu snagu u taj elemental. Jer Šat i ja smo više bili taj neki jazzy džir. I onda je došao Ink koji je malo više volio taj neki žešći hip-hop. I dogodio se taj neki moment koji, taj neki crossover, zapravo koji nas dan danas prati. Jer Elemental, sad evo 16 godina poslije, zapravo još uvijek, ne još uvijek, nego nikad nije ni bio bend koji slijepo slijedi jednu glazbenu ladicu. Mi smo ih kombinirali. Uvijek je bilo nešto, čuješ nešto, inspirirate ovo ono. I kod nas zapravo nikad nije bilo sram reći da kao, ovaj reggae refren mi je jeban, ja bi tak nešto radio. Ovo mi se sviđa, daj, ajmo uzeti ovo i znaš ono. Ali za mene je to zapravo nekakva poanta stvaranja. Da budeš dovoljno otvoren i percipiraš svu muziku i onda onako sam stvaraš neku svoju viziju. I to je isto bilo sa Elementalom u početku. Moj njegov i njen svijet je zapravo nastao, kažem, užasno brzo. Mi smo, kako smo bili manični skribomani, imali smo tone i tone tekstova. Znalo se čak i događati da, znaš, ja ne znam, imam tekst koji govori o ovome i onome i onda Ink u svoj Book of Rhymes gleda kao, imam i ja, super, ok, onda to možemo adaptirati. A pošto smo Šat i ja prije toga kao surađivali i radili zajedno, onda smo mi zapravo već imali tekstove koji su se poklapali tematski. Tako da nekako, znaš, skužili smo se i sa Inkom i to se fakat brzo odigralo. A i, mislim, mi smo svakodnevno visili kod Šata doma. Znači, kad bi njegovi starci otišli na posao i to, prije škole ili poslije škole ili već smo tad bili faks, pa smo mogli markirati bez posljedica. Možeš misliti. Ali nekako gotovo smo svakodnevno se družili i gotovo svakodnevno smo radili muziku. I zato nije bilo teško kompilirati. Mi smo na prvom albumu imali 18 pjesama. Mislim, ima 23 indeksa sve skupa. Ali to ti možda dokazuje kolika je bila naša želja. Mi smo gorili da izbacimo te pjesme van. I danas bi bilo apsolutno samoubojstvo. Što se tiče nekih pravila muzičke industrije, izbaciti album sa 18 pjesama. Jer albumi obično danas imaju 30 do 45 minuta, 10 pjesama plus možda jedna ili dvije bonus, jer je danas malo drugačiji svijet, ljudi nemaju više toliko strpljenja. 45 minuta drže pozornosti, nakon toga već brišu na nešto drugo. Tako da a mi smo napravili epski album. Mislim da smo ispunili svih 75 minuta na CD-u. To koliko je stalo, mi smo toliko nagurali unutra. Jer kao bilo je kao, sad nam je prilika, ko zna kad ćemo sljedeći put imati priliku. Sljedeći put se dogodilo puno brže nego što smo mislili. I mi smo zapravo imali to neko pravilo, kasnije se ispostavilo, da između naših albuma su 2 godine. Znači, ajmo reći da smo godinu dana spavali na lovorikama i onda godinu dana pisali, snimali itd. itd. Pošto smo zapravo i Šat, ja i Ink, mi nismo nikad bili studijski reperi. Znači, ima jako puno repera koji dođu i onda u studiju pišu tekst. Ja zapravo nikad to nisam mogla, a i nekako sam uvijek... Meni je za pisanje uvijek trebala nekakva moja intima, tišina, izoliranost. Možda na neki način to i pokazuje koliko mi je muzika bila bijeg. Znači, taj neki moj eskapizam gdje sam ja doslovce pobjegla od svega, zatvorila se negdje ili otišla u šumu ili negdje u gradu sjela sama i črčkala tekstove. Ja nisam takozvan kao social rapper u smislu da sam pisala svoje tekstove u nečijoj tuđoj prisutnosti. Mi smo najveći doseg zapravo tog nekakvog pisanja u društvu bi bilo kad bi se našli kod Inka recimo doma i onda zajedno pisali, a s time da smo u njegovoj sobi, gore u potkrovlju njegovom, ja bila u jednom kutu, Šat bio u ovom kutu, ovaj bio u onom. Znači nismo se ni gledali, nego bi onak, znaš, ne znam, ako sat i pol, kao imaš ti kaj, imam, znaš, a daj odrepaj, daj jebeno, ja imam drito to, imam sličnu rimu, kao super će se poklopiti. Znači to je bio maksimum tog nekog. Ja inače fakat pišem sama i to mi je nekak najbolje. Ne mogu ja u studiju Ko je vidio? Ne mogu ja to. U studiju dolaziš snimati, to su skupi sati. Pa inspiraciju zapravo ne možeš obuzdati i reći ok, sad ja utorkom od 6 do 8 ja ću pisat tekstove. Znači, kad bi to napravio, onda bi, mislim, možeš to napraviti, ali onda si zanatlija.
onda si reper obrtnik koji ima svoje radne sate, pa onda on, znaš, kao piše od 6 do 8. A kad zapravo živiš tu muziku i kad si ono nekako u tome to, ne znam, kad jednostavno, ne znam kako ti to opisati inspiraciju. To je jednostavno nešto užasno čudno. Znači, ja sad mogu otići doma i pokušavati napisati tekst 3 dana. I neće iz mene izaći ništa smisleno. Ja mogu načrčkat nešto, ali ja znam da to nije to. E sad, kako ja znam da to nije to, to ne znam. Znači, jednostavno znam. Znači, kad nešto čujem i kad nešto snimim ili odrepam, poslušam to i kažem, to je to. Jednostavno znaš. Pa u principu, nakon prvog albuma, već smo mi osjetili da bismo zapravo u taj produkcijski dio, znači u instrumentale, voljeli uključiti neke žive glazbenike. Znači da se možda na neki način malo odmaknemo od sampliranja i da uzmemo nekoga ko će nam odsvirati bas, klavijature, klavir, što god, trubu, ovo ono. I zapravo smo Šat i ja strahovito htjeli imati live band. Jer, uz dužno poštovanje svima, ali meni su reperski nastupi, znači 3 MC-a sa DJ-em iza, poprilično ograničeni. Znači ti imaš matricu, ako zajebeš tekst, nema vraćanja, znaš, ono, imaš točno sve isprogramirano koliko ti što treba biti i to je to. Znači, nastupi su više interpretativni, a manje kreativni. I sad kako smo mi strašno žudili za time da ubacimo neke kreative u nastup, spojili smo se sa nekom ekipicom, isto tako nekakvih entuzijasta naših godina, koje smo onda zvali daj dođi nam odsvirat bas, jer kad radiš hip-hop koji je zapravo dosta melodiozan, onda je dosta teško naći sample koji će točno odgovarati tonalitetom da se poklopi. Znači, bas liniju je zapravo najjednostavnije onda snimiti neku ekstra. I onda smo zapravo već na drugom albumu, ovom Tempu Velegrada Demiurg, imali gostovanja koje su bile u smislu instrumentalista. Znači, ne znam, zvali smo da nam dođe neko odsvirati kontrabas, ne znam, Matiju Dedića smo zvali da odsvira klavir, itd., itd. I to nam je jako, jako dobro zvučalo sve. I zapravo nekako je to otvorilo put tom jednom razrješenju koje se dogodilo zapravo 2004. na albumu Male stvari. A to je bilo to da tadašnji bend tih entuzijasti koji smo mi skupili i koji su zapravo presviravali te bitove, šatove, da s njima napravimo album punokrvni svirački, od nule. Znači, više nije bilo situacija i scenarija gdje bi ja i Ink, recimo, dolazili kod Šata doma, odabirali samplove, bitove, Šat to programirao, nego smo sve radili, znači, od nule. I sad onda tu imaš razliku u svjetonadzorima. Nekome takav način izražavanja odgovara, nekome ne. I zapravo već kad smo završili drugi album, taj Tempo Velegrada, skužili smo da jednostavno Ink ipak ide u malo nekom drugačijem smjeru. Tada je on i napravio band sa špicom Doppler efekt, koji je bio straight up hip-hop, znači baš tvrdo. I primjećivali smo, znaš, neke stanovite razlike u ukusu, u krajnjem slučaju. I onda nekako se dogodilo, pa šta ja znam, kako se to u životu događa, ljudi ti uđu u život, pa tako isto i iz njega izađu. Nekako smo se razišli na toj kreativnoj razini. Onda smo se razišli kao ljudi, kao prijatelji. Tako da ostali smo Šat i ja kao MC u Elementalu. I bilo je pitanje što ćemo sad, hoćemo li raspustiti band, napraviti neki novi band pod nekim novim imenom, što ćemo, kako ćemo. I onda smo zapravo i Šat i ja onako tvrdoglavo zaključili da smo mi previše truda i vremena ulupali u Elemental do tada, da bismo sad to samo pustili. Osim toga, s druge strane, imaš super ekipu koja ti svira, koji uvijek idu s tobom po tim koncertima koji su bili 1-2 put godišnje. Ajmo mi s njima se lijepo. Imali smo jednu tu kao formativnu cugu, gdje smo zapravo posjeli svu tu škvadru i pitali, ok, ljudi, mi smo odlučili ići dalje sa Elementalom. Jel bi vi bili voljni raditi pjesme s nama od nule? I ovi su rekli, da, može, naravno, super, ajmo probat. I taj album Male stvari je zapravo nastao iz tog nekog momenta ajmo probat. Nismo imali šta izgubiti. Ja sam taman negdje bila pred kraj faksa i mislila sam si u glavi, gledaš kaj, ako sad, ako se ispostavi da je ovo bio da smo
potpuno fulali, da smo totalno otišli u krivom smjeru. Završit ću faks, sad uskoro zaposlit ću se negdje, profesori jezika su uvijek traženi, naći ću se, nešto ću već muzika će mi biti neki hobi, nešto ovo. I onda se dogodi taj album Male stvari i najedanput Elemental od jednog malog lokalnog benda postaje bend koji se nalazi na top ljestvicama, gdje nas svi žicaju, vuku za rukav, za intervjue, za ovo, za ono. I nama je to baš bio zapravo nekakav šok. Ta romantika je bila pjesma koja je kumovala tome svemu skupa. Jer je zapravo, što je meni bilo užasno čudno uvijek, jer je to bila pjesma koja ima 3 repane strofe. I čudan ritam. I zapravo mi je bilo čudno kao kako je to prošlo u mainstream. I onda sam mislim, pa kao, super, šuti, ne piti, samo se prepusti. Tako da drago mi je da je upravo ta pjesma bila ta koja nas je raketirala. Jer svi onda ovi nevjerni Tome, Seronje i zavidni, mi nisu mogli reći ti si se prodala, ti si... Dude, ja imam repanu pjesmu sa 3 repane strofe, sa zajebanim ritmom koja je na top ljestvici. Ko se proda tu? Znaš, ja sam još uvijek to što jesam i to još uvijek, još uvijek sam ta ja reperica, ne? Remi kao taj neki identitet koji sam preuzela. Tako da, taj album je mnogo toga promijenio i zapravo kažem, znači, od jednog tog malog zagrebačkog underground benda koji brije na neki jazz i hip-hop, smo zapravo postali band i ime koji prepoznaju. Uzeli smo booking menadžera, krenuli smo svirat. I isto kao i na početku, 96. nitko mi nije uručio priručnik i rekao evo kako voditi band, kako, znaš, to se skupa. Isto smo išli po principu pokušaj pogreška, svirali, upoznavali se, ulazili jednim drugima pod kožu. Imali smo veliku sreću što, ja ne znam, to svemir mi je valjda u život poslao baš te ljude s kojima sam jednostavno kliknula. Znači, nema tog gitariste, a znam ih jako puno kvalitetnih sad već, koji me toliko bio inspirirao kao Errol. Znači, on sjedne i krene nešto svirat, meni odmah idu ideje, razumiješ, ne znam. Isto mi se bilo dovoljilo sa Šatom kad sam njega prvi put upoznala, kad sam bila došla kod njega i poslušala njegove instrumentale i onak samo je išlo to. Tako da ima tu i element sreće i pravog momenta i ne znam, jednostavno svemir se tako poklopi. Zapravo, bez Marcella ne bi bilo moje suradnje uopće sa... Mislim, vjerojatno bi se dogodila nekoliko godina poslije. Međutim, ja mislim da je to bila taman negdje 2003. Kad je Marcello zapravo poslao mail Šatu, Marcellu je taman izašla pjesma Snoviđenje. I poslao je mail Šatu kao Bog, ja sam Marcello, reper iz Paraćina, sad sam kao počeo raditi nešto svoje stvari, spremam svoj prvi album de facto, koji će izaći za tu i tu kuću. I sad to su sve bili neki termini koji su nama bili potpuno nepoznati, zato što zapravo ta neka kulturološka barijera je bila još uvijek jako, jako prisutna nakon rata, sve što se događalo. Još uvijek je postojao tu jedan stanoviti, jedna tampon zona i nekakva tišina, što se tiče kulturološke razmjene. I zapravo, znači, nakon tog maila u mailu je bio i MP3 tog Snoviđenja te pjesme. Ja sam to poslušala i pukla. Rekao, Isuse, ovo je prejebeno, ovo predobro zvuči. Šat se apsolutno složi, rekao, da, to je to. I bila je ideja, radimo zajedničku pjesmu za Marcellov album. I napisali smo tekstove, Šat je napravio instrumental i nas dvoje nebudljeni spakirali stvari i idemo mi u Beograd. Sad, pazi, to je prvi put nakon rata, Meni je bilo prvi put tada da zapravo idem u Beograd. I Šatu isto, ja mislim. I onda, znaš, cijelo to putovanje tamo i zapravo taj neki moment kulturološkog šoka koji smo mi imali na granici gdje, a što je vrlo indikativno bilo zapravo kad sad pogledaš, znači to je bio taj jedan te isti vlak koji je išao iz Zagreba za Beograd, koji je samo negdje putem gubio vagone i priključivao vagone. Sad kad pogledaš povijesno i sve što se događalo, to je ta neka priča ove regije. Znaš, to je zapravo jebeno isti vlak koji se samo mijenjaju ti neki vagoni u nekim raznim, kako se to zove,
nije ekspozicija, nego kompozicija vlaka. I sad mi prelazimo tu granicu i nama kao prvi susret sa srpskim nakon dugo godina. Imao si kao konduktera koji je bio do hrvatske granice. Na jedanput ulazi neki drugi lik i mi pitamo, oprostite, je li ovo vlak za Beograd? Jeste, ovo je voz za Beograd. Znači, to je taj neki moment i smo kao, ok, we're not in Kansas anymore. Došli smo u Beograd. S Marčelom smo se skužili odmah. To je bila, ali dosta za ljubav na prvi pogled. I prijateljstvo koje traje još dan danas. I upoznali smo se sa cijelom tom Basivity ekipom, sa Vanjom, sa kako se ona, Andrea, čini mi se da se Andrea, onda Relja, Ikac, Struka, cijela ta ekipa zapravo koja je bio taj neki prva postava Basivitya i to. Zapravo Struka je malo kasnije došla u priču cijelu. I uglavnom, tamo smo se upoznali i meni je to, svi su kad smo išli iz Zagreba u Beograd, svi su nam govorili kao, joj, pazite se, kao morate, opasno je u Beogradu doći, pričat hrvatski, kao pogotovo vi purgeri s tim svojim naglaskom, kao ne, najebat ćete, neko će vas razbiti, ovo ono. Sad mi, znači, već smo imali nekoliko obrambenih bedema oko sebe kad smo došli u Beograd i onda prvo razoružavajuće iskustvo, Marcello koji je ekstra srdačan, koji me na prvi pogled ne znamo se, lik me dolazi, grli me, ljubi, kao pa desi, kao da se znamo cijeli život. I cijela ta ekipa iz Basivitya koji su bili super srdačni, mi smo tamo namjeravali zapravo doći, snimiti pjesmu i otići kući. Ostali smo tamo 3-4 dana smo ostali, napravili smo bekstvo, za koji sam ja refren, by the way, smislila u tom istom vlaku na putu do Beograda jer nisam znala kaj ću. I napravili spot, snimili, družili se, pili, zajebavali se. Fakat jedno fenomenalno iskustvo. I zapravo ostali smo u kontaktu. I onda nakon toga, kako je izašao de facto i kako je srpska scena tad bila apsolutno u nekom svom zenitu. Kako sam ostala u kontaktu sa ekipom, zvali su me bili na tu svoju kompilaciju, pa sam još radila i bila stvar sa Strukom. Tako da, čak su mi u nekom momentu bili ponudili record deal, kao ako hoćeš raditi neki svoj solo materijal, kao bla bla, možeš možeš za Basivity izdat. Međutim, ja fakat nisam tad u tom momentu imala nikakve solo ambicije. Ja sam jednostavno, meni je rad sa Elementalom dopuštao da ja budem ono što jesam. I onda nisam imala zapravo potrebe kao sad raditi nešto drugačije svoje, jer nešto drugačije svoje radim unutar svog benda. Tako da, ne znam, lijepo smo se družili, fakat super prijateljstva sa super ekipom i nije nam pala dlaka s glave, znaš, niko nas nije krivo pogledao, zato što smo zapravo bili u ekipi muzičara kojima nije bitno ko si, šta si, odakle si, nego je još jednom se pokazalo da je bitno to umijeće. Došli si tamo, znali smo dobro repat, imali smo dobre stvari i ljudi su nas prihvatili na konto toga, a ne na osnovu odakle smo i ne znam, takvih nekih gluposti. Pa meni je to jako, zapravo mi je zanimljiv taj neki kreativni proces, kad gledaš kroz godine, kako smo mi zapravo od jednog benda, od trojca, rap trojac sa kormilarom u vidu DJ Oli Dobolija koji je tad bio DJ XL, koji je bio naš DJ bendovski, zapravo stasali u punokrvni bend. Ja mislim da je to zapravo jedan proces koji se, zapravo ista se stvar dogodila i sa TBF-om i sa Marcellom, koji su nam zapravo, mi smo nekako bili i srodni po izričaju. Mi nismo bili plaka gangsteri sa studijski mafioze i ne znam šta, gdje ti mama doma pere gaće, da imam utoku u džepu i imam super auto, ali dolazim mami doma na grah, come on. Nekako smo bili malo neki drugi vid tog svega skupa. Sa svim dužnim poštovanjem, utakama i tome svemu skupa. Jednostavno, ako si kreativna i otvorena osoba, neminovno će se dogoditi to da će ti okvir unutar kojeg djeluješ postati premali. I uvijek kao što čovjek i u nekim drugim stvarima u životu uvijek za sebe želi više, želi napredovati, ne stagnirati. Da li sad tu govorimo o nekakvom psihičkom razvoju, da želiš biti bolji čovjek, isto tako u muzici, kad radiš muziku, želiš biti sve veći, sve otvoreniji, eksperimentirati. Jer za mene je to poanta rađenja muzike.
Da ne budeš usran u jednom svom malom žanru gdje je sve sigurno i gdje sve znaš, nego da zapravo sebe stalno izazivaš time da se bacaš u neke nove kontekste i da se moraš snalaziti. Sam sebi da dižeš tu nekakvu ljestvicu i da se tjeraš da ju preskočiš. I mislim da smo mi to zapravo i napravili s tim nekim razvojem. Znači od instrumentala sa samplovima i DJ-em do benda gdje nastupi su se promijenili. To više nije bilo na matricu pusti play pa kao sad mi hip hop hurej, nego smo sad si na stage sa bendom gdje se može dogoditi da nekom pukne žica, nekom pukne živac i neko zabrije da će sad freestyle ili imati solo na bubnju ili na čemu god, se ti moraš tome prilagoditi. Ali to je poanta muzike i muziciranja za mene. Tako da mi smo imali taj neki možda malo otvoreniji put. Znači, bili smo neustrašivi, nismo se bojali izaći izvan svojih okvira. Makar neki ljudi savršeno funkcioniraju zvučeći danas u 2014. Vrlo slično onome kako su zvučali 2004. Ali evo ja sad moram reći iskreno, meni bi to bilo kreativno samoubojstvo. Ja se ponosim time što ja zvučim bolje, što mi je flow bolji, što sam izašla izvan okvira repa, jer ruku na srce, mi nismo nikad bili straight up hip hop band. Mi smo od početka radili taj neki svoj jazzy hip hop od prvog albuma. Tako da kad mi neko dođe i kaže a da li vi ste izdali ne znam šta, ne, ja sam jednostavno odrasla. Fakat nisam imala koga izdat, jer ja ne smatram to ne smatram to sad nekakvim kao svjedočenjem pravovijeka reperskog. Nego mi je to muzika i to je moj život. I kako se ja mijenjam, kako ja nisam ista osoba koja je bila prije godinu dana. Sad se nadam da sam zrelija, pametnija i možda nešto malo zgodnija. Isto tako se i kao muzičar sam se promijenila. Jer godinu dana je kreativno kad gledaš fakat ogroman period. Teško je, po meni je teško percipirati rap općenito, znači govorit ću o nekakvom onom američkom od kojeg je sve nastalo, teško ga je percipirati bez nekakvog društvenog konteksta. Znači, uzmimo u obzir ko su ti ljudi koji su počeli repati. To su mahom bili afroamerikanci iz nekih ugroženih sredina, iz nekog geta. Znači, ajmo reći, socijalno potlačeni sirotinja većinom. Ljudi kojima je to bio jedini bijeg od nekakvog ugla gdje su mogli dilat. Znači, ili bila košarka ili bilo repanje. I sad uzmi taj neki kontekst muzike na kojoj smo mi odrasli, koju smo slušali, ne znam, Public Enemy-a, NWA-a, koji zapravo ima jaku tu jednu socijalnu crtu. Neminovno je da se to i u nama provuklo, da je to i na nas ostavilo neki trag. I većinom zbog toga što, ne znam, ja sam se isto nalazila u toj nekoj situaciji. Znaš, ja sam radničko dijete. Ja sam jedan dio života se oblačila u Caritasu. Znaš, i u Crvenom križu. Ja nisam u životu vidjela nekakvog prevelikog izobilja. Da sam ja bila bogataško dijete, čiji tata vozi Jaguar i ona ima zlatnu žlicu u ustima i sve mi je ne znam, treba mi 3 kompjutera, dolazim iz tog nekog radničkog miljeja. I na neki način i kod mene ta socijalna angažiranost došla iz nekog mog nasljeđa, iz nekog mog svijeta u kojem sam odrasla. U krajnjem slučaju došla iz nekih vrijednosti koje su roditelji usadili u mene. Nisam to izmislila sad iz zraka. Ne? I ja zapravo sam uvijek vjerovala u muziku s porukom. Imala sam nevjerojatnu sreću da sam se našla u bendu sa likom koji isto tako vjeruje. I znači Šat i ja smo zapravo uvijek, još davnih dana kad smo slušali KRS-a, KRS je imao taj jedan pojam koji se zvao edutainment. Znači education i entertainment. Znači da istovremeno ti u svojoj pjesmi ti napraviš pjesmu koja je glazba, koja je zabavno, nešto što će ljude pokrenuti na ples, na ovo, na ono, ali istovremeno mora imati poruku, mora imati taj educational moment. I sad, ljudi su nas znali čak govoriti vi previše pametujete. Znaš, kao, opusti se malo, daj napiši pjesmu o tom, idemo u klub, brijemo ovo, Super, mora biti toga. Ja se zalažem, apsolutno, jer mora biti protuteža. Ali ja osobno nisam taj tip MC-a. Ja nisam ta osoba koja će napisati
pjesmu o kak sam, znaš, idemo van i pljugamo i pijemo. Ja ću to napraviti. Neću tom pjesmu napraviti. Napravila sam jednu. Zove se Romantik. To mi je dosta. Tako da nekako uvijek naginjem tom, kad pišem, uvijek naginjem tom nekakvom socijalnoj angažiranosti. Premda uvijek mi je žao tih mojih svih drugih pjesama koje su onako subjektivne i ispovjedne i jedne lijepe, ljubavne pjesme ili pjesme o muško-ženskim odnosima koje nikad ne dođu do izražaja zbog toga što su ove u kojima lajemo i seremo i vičemo protiv vlasti i protiv sustava uvijek glasnije nego ove neke lijepe, nježne, tankoćutne pjesme. Da, cenzura zapravo, ja smatram da na ovoj našoj regiji cenzura je sve prisutna. A ovo je naš jedan mali primjer kako je bila ušla i u muziku na neka mala vrata. Znači, bila je ta situacija sa pjesmom Zašto te imam, u kojoj smo mi onako vrlo općenito govoreći u pjesmi opisali jednu situaciju jednog političara koji pobjeđuje na izborima, koji je zapravo se ispostavlja da je korumpiran, jada. Znači, priča naših života, ne? I ta pjesma mi je prošla poprilično benigno i ispod žita, da ju nije pratio spot. A spot je napravljen, snimljen zapravo u večeri kad se čitaju predizborni rezultati u utrci za parlament, to jest za Hrvatski sabor. I sad mi smo uzeli nešto arhivskih snimaka i poslali nekoliko snimatelja u te tabore stranačke. I onda tamo vidiš te bakanalije i to njihovo cuganje i žderanje i plesanje kola, znaš, i sve to skupa. I to smo sve stavili u spot. I sad se događa situacija da zapravo pjesma dobiva, znači taj lik iz pjesme dobiva lice. I tu nastaje problem. Mi doslovce sami pržimo DVD sa spotom. Šaljemo na televizijsku postaju, zovemo nakon tjedan dana da pitamo jesu dobili. Ne, nisu, ne, to je nestalo iz arhive, ne znamo. Ne bud lijeni. Spržimo još jedan DVD, pošaljemo na istu, zovemo, jeste dobili sad? Ne. Ne, jednostavno ne. Znači, mi nismo doživjeli cenzuru u smislu da nam je neko rekao Elemental odjebite, nego smo doživjeli cenzuru u smislu da je samo netrgom nestao spot. Koju mi nismo dobili. Kako? Vi poslali, kažete. Ali problem je u tom što smo mi osobno pratili, smo frikovi, pa smo kao si dali truda da osobno upratimo gdje smo se poslali i zvali da vidimo da li je tu. I to je bila ta neka naša priča sa kao cenzurom. Mi smo naravno onda to iskoristili na svoju stranu, stavili spot na YouTube-u i rekli evo, sad svi mogu gledati. Ko jebe i televiziji, ko jebe vaše emisije, glazbene i ovo i ono, nećete ga puštati. Nestao je DVD. Ok, fuck off. Evo vam tu slobodni medij, imamo YouTube pa da vidimo. I znaš, to je stvar koja je, ne znam, imala stotine tisuća pogleda i hitova. I zapravo se napravila cijela ta priča, što je meni bilo super jer sam zapravo mogla vrlo javno potegnuti pitanje slobode medija u Hrvatskoj. Što mi je bilo kao, evo da, hvalimo se i dičimo se kako smo demokratska zemlja, evo, jedan mali reperski bend se susreće sa cenzurom. Znači na toj razini. A onda zamisli kakva je cenzura u Dnevniku, vijestima, Da, Edo i ja smo surađivali smo, mislim, Šat je bio, radio Edi neke instrumentale za prvi album, tako da smo se povezali i zapravo kroz to neko iskustvo. I bili smo radili Deja Vu, ako se ne varam, i radili smo Tako lijepa. To jest, ja mislim da ti si tako lijepa. To smo bili, ta pjesma, mislim da se zove Tako lijepa, da. Uglavnom, Sedom je fakat super raditi, ali Sedom ti je odlično. Znači, ti ne dobivaš samo tu sad iskustvo kao, evo, mi smo se upoznali, sješćemo, dogovorit ćemo se za pjesmu. Ne. Kod Eda ti dobivaš cijeli njegov život na pladnju. Šta ga muči, koga je, šta ga boli. Znaš, čovjek, pričamo, poznajemo se 10 minuta, on priča o svojim bračnim problemima. No! Ok. Znači, kod njega nema zadrške, ali upravo je to razlog zašto ga ljudi vole. Zato što je neposredan. Kod njega nema fejka. To što vidiš je to što dobiješ. I to je nešto što se ne može naučiti, što se nema tog PR-a koji bi te podučio. Jednostavno, on je takav. On je otvoreni, srčani, bosanac, zajebant i to ne možeš fejkati. Zato super mi je bilo raditi s njim jer jako je kreativan,
jako je poticajan. Znači, postoji nekoliko tih bendova izvođača čije albume kad slušam, odmah moram uzeti i pisati, jer su poticajni. To mi se recimo dogodilo s Marcellom. Njegove albume obožavam slušati zato što su toliko dimenzionalni. To nije samo instrumental i pjesma. Ti tu imaš sve. Imaš kulturni podkontekst, politički podkontekst, njegovo znanje svega i svačega. Imaš i književnost unutra. Znaš, baš više dimenzionalni albumi. To su Edo, Marcello, TBF. To su ljudi koje kad slušam me inspiriraju. Da, nezahvalno je jako govoriti sad o nečemu što sam tako svježe sudjelovala, gdje se još nisu mogli, još nemam taj neki objektivni odmak. Involvirala sam dosta i voljela bi da stvar bude super. Voljela bi jedino da smo se malo više potrudili oko refrena, evo iskreno, zato što mislim da je ovo jedna jedinstvena prilika da napravimo nešto jako, jako zanimljivo, nešto jako, jako kreativno. Meni je to bio zapravo, mislim, jedan od rijetkih situacija kad sam na Kuledov beat repala. Mislim, da se baš mene zvalo. Znači, uvijek bi se zvalo, znači, Edo je imao Kuledove bitove i Dešove bitove, ali ovdje tu sam, znači, ja direktno involvirana od prvog momenta. Nije da sam featuring nekome, kao neki satelit, ne, nego baš se ovdje tu radi da se mene osobno pozvalo. Znači, imala sam to neko unikatno iskustvo. Bilo mi je zapravo guba nekako šta ja znam, dogodi se neka kemija u tome kad ljudi zajedno snimaju. Makar ja nisam taj tip, kažem, koji će u studiju pisati tekst. Za taj refren našla sam kao nešto probala naškrabat ovo. Vidjet ćemo kak je to ispalo. Ali ja mislim da će ispast ok. Jedino što mene možda, što moram naglasiti, žao mi je što nema mlađe ekipe. Jer ja znam da ovo je dokumentarac i pjesma koja zapravo na neki način slavi to i obilježava to neko prošlo vrijeme. Ali, znaš šta, bez nekih novih mladih snaga koje su tu involvirane, to će samo ostati jedna od stranica u nekoj povijesnoj knjizi. Znaš, mislim da možda da smo involvirali neke mlađe ljude bi udahnuli neki novi život. To je to vidiš iz mjeseca vidiš da je to njegov refren. To. A nemam pojma, gledaj, to je refren koji u potpunosti možeš očekivati od Duksa i od Bolesne braće. To je zajebancija. Njihovi svi albumi imaju taj neki humoristični duh u sebi i iskreno bilo bi čudno da on dođe i sad napravi neki ozbiljan refren. Kao nešto. Mislim da je ljepota Bolesne braće je to što zapravo nikad nisu previše ozbiljno shvaćali ni sebe ni druge. Tako da uvijek si na njih mogu računati da će te nasmijati i da će biti oni prvi koji će se zajebavati i probiti neki led sa par dosjetki. Da, surađivala sam sa ekipom, ali nismo sa Duksom, zapravo nismo nikad, mislim. Ali sa Bizom jesmo na tom drugom albumu, na jednoj pjesmi. To je bilo, ne znam, on je presmiješan, on je fakat. To kad čujete u njegovim pjesmama, onak kak se on prezentira u svojim pjesmama, on je upravo takav. To je to. Zajebancija, vrhunska. Pa što se tiče snimanja nekih sa Elementalom, zapravo, kako mi na malo drugačiji princip radimo pjesme. Mi radimo pjesme u prostoriji za probe, u garaži. I tamo se događaju ti momenti kad netkom nešto izviri pa se to integrira u pjesmu ili se izbaci ili da. Kod nas je u studiju, znači mi u studiju isključivo to snimamo. Znači, as is, naravno, zna se dogoditi neki briljantni moment, koji onda moramo integrirati u pjesmu. To se ne može predvidjeti. Ova situacija sa Duksom je bila isto to. Znači, niko nije mogao predvidjeti da je on došao kao tasmanijska neman. I totalno sve, digao sve papira. Ali ne znam, ali to je on funkcionira na takav način. On je taj jedan užasno smiješan, srčani i kaotični lik, koji dođe i koji je, by the way, briljantan muzičar. Znači, on dođe i napravit će refren koji će biti, smijeh, ali će taj refren imati harmonizacije na bekovima koji se ne bi posramila ni Aretha Franklin. Ali baš vrhunski. To je lik za kojeg se onak priča, što sam ja vidjela par puta na svoje oči, koji onak doslovce sjedne pred klavijaturu, nema pojma o sviranju i sam stišće harme koje savršeno leže jedna na drugu.
otkud to njemu, znaš, ono, nobody knows. Ali jednostavno, on je taj lik, ono. On je strahoviti talent, ono, muzički. Tako da, ne znam, to kad je on došao i ukrao show, me uopće ne čudi. To je Dux. Come on. On kao prvo je prezencija. Jer ne možeš ga ne vidjeti. Ogroman je. On dođe i ukrade show i ukrade ti i sendvič. Znači, moja prva suradnja sa Frankijem je zapravo bila vrlo čudna. On me bio zvao na tu pjesmu jednu gdje sam ja doslovce šaputala njemu refren. Nešto u smislu F-R-E-N-K-I. I sad, užasno mi je bilo čudno. Lik me pozvao u studio. Ja sam se mislila kao da će mi instrumental, snimit ćemo neki vers, nešto. Ne, kao on meni govori, samo ovo, tu tako, to tako izgovorio. Okej, dude, znaš, mislim si... Ne, ja sam bila doslovce za 10 minuta vani. Znači, došla sam unutra, rekla F-R-E-N-K-I i ona kao, bok, vidimo se. Znaš, i otišla dalje. Onda ne znam kaj je bilo, uglavnom, kako preko Ede sam se zapravo i nekako zbližila sa Frankijem i to sve skupa. Onda smo dosta bili radili na tom Diversidad projektu, gdje smo zapravo jednim drugom ušli pod kožu i tamo se intenzivno družili. Prvo u Briselu, to tih tjedan dana, onda nakon toga kako smo išli na svirke sa tim Diversidadom po cijeloj Europi i onda nekako uvijek bi na putu doma u avionu plakali zapravo kao mi se sad vraćamo kući nakon što smo nastupili na ogromnom stage-u i sa svim najboljim tehničkim uvjetima, zajedno smo proživljavali taj kulturološki šok povratka iz bijelog svijeta natrag u Hrvatsku, to jest u BiH. I ne znam, drago mi je zapravo uvijek s njim raditi jer on je strahoviti fajter. On, znači, od kad je krenuo, se zapravo morao dokazivati i izlaziti iz Edine sjene. Makar je i sam nevjerojatno talentiran. Ali kad ti uza sebe imaš jednu takvu powerhouse, kao što je Edo, takav fucking egipatsku piramidu, uz njega i najveća i najsjajnija zgrada ili ne znam kakva građevina izgleda kao da je u sjeni, znaš, I zato jako cijenim Frankija, jer unatoč tom nekakvom, šta ja znam, osudi javnosti gdje on kao, to onaj mali od Ede, znaš, gdje mu se ni ime ne zna, on se s tim sprda. Znaš, i pokazuje srednji prst, da, i radi pjesmu Mali od Ede, znaš, i te neke stvari. Tako da, mislim da on ima apsolutno najoriginalnije imena albuma od svih u regiji. Povratak cigana je, mislim, to ne možeš nadmašiti. Tako da, šta ja znam, veliki kreativac, ali i veliki biznismen. I zato mu skidam kapu. Pa da, očigledno se povijest ponavlja. Uvjetovani su tu valjda neki ti odnosi. Nemam pojma, A gledaj, mislim da će to svakako pomoć kontri, ne možemo odmoći. Frankie je možda na neki način i učio neke trikove od Ede. Ako kontra bude učio trikove od Frankija, nažalost, mislim da može samo dobro proći. Nije loše uzeti nekoga za koga vjeruješ da ima potencijala, možda u neki svoj tako protežirani status i pomoći mu. Pogotovo danas, mislim, ne danas, uvijek, gdje je na hip-hop sceni, to jest na rap sceni, uvijek imaš uvijek se moraš osvrnuti iza da vidiš koliko ti je noževa u leđima. Tako da nije loše imati nekoga ko će ti čuvat leđa. FM Jam ekipa je zapravo jedan savršeno organizirani organizam koji, to je valjda jedina ekipa, jedini krug koji ima svoju dijasporu. Do koje mjere je to sve skupa otišlo. Sjajni su i rade sjajnu stvar. Od jedne male radijske emisije, baš kao i Blackout, zapravo su iznijeli scenu na svojim leđima. I za to samo poštovanje. Da, Blackout i Philly Frks zapravo su bili instrumentalni likovi koji su postavili i dali jedan kredibilitet cijeloj toj sceni. Radijska emisija sigurno ne bi postojala da to nije nekakva kvalitetna muzika. Tako se vjerojatno to činilo u očima nekih promatrača. Tako da oni su nama dali neki taj kredibilitet, dali su nam priliku, otvorili su nam prozor i rekli evo imamo radijsku emisiju, dofurajte svoje demo materijale, mi ćemo ih puštati. I mislim da bez Radio 101 i Blackouta, Frksa,
Mislim da teško da bi se da bi hip-hop scena izgledala onako kako je izgledala. I u krajnjem slučaju možda i danas gdje je Fili recimo jedan od likova koji stoji iza Fresh Island festivala, koji se sad prometnuo u jedan najboljih festivala zapravo u Hrvatskoj, a hip-hop je festival. Isto kao i Frankie, Fat Fili na svoju drugu stranu, jedan vrhunski poslovni čovjek koji ne samo da je napravio puno za scenu ovdje tu, nego je i neke naše beatmakere raketirao u SAD, i ne znam, i u Njemačkoj, i gdje god su oni sve radili. General Wu, jedan od zapravo institucija na našoj sceni. Wu mislim da je zapravo nekako simptomatično povezan sa cijelim naslovom Tremi Levana, a svi znamo šta je Tremi Levan bio. I zapravo njih dvojica, Target i Wu, su jako, jako puno pomogli za scenu u nekim njezinim povojima. Šta ja znam, uvijek su imali taj neki conscious style repanja, što je Wu naravno i danas kad se sluša njegov album Pat Sistema ili ovaj Krv nije voda, čini mi se. Verbalni delikt. Prisutna je ta neka drčnost i ta socijalna angažiranost i srednji prst u cijelom sustavu, u cijelom sistemu, što je nešto u čemu je Tremi Levan počeo i prednjačio zapravo na sceni, a evo danas Wu i dalje to još uvijek jako, jako dobro radi. Ja, kad sam došla na scenu, imala sam to neko zatečeno stanje. Onda sam zapravo počela malo kopati i istraživati. Pa sam, ne znam, skužila Young Lordse, pa sve te bendove koji su kao prije djelovali. Pojavljivalo se ime Wumaha, pojavljivao se Slaven Balen koji je zapravo imao tu svoju emisiju na radiju koja je vrtila od afrobita do hip-hopa, ne? I zato ja uvijek kad ga vidim kao, di si legendo, zato on fakat je taj jedan lik koji je bio na tom jednom radiju koji kao je bio nezavisan, drugačiji i sve to skupa, ali koji je zapravo neko ko u hrvatskoj publici prvi put predstavio neke te nove glazbene žanrove. A ako uzmemo u obzir da, recimo, sam se ja educirala glazbeno više manje preko tog istog radija, onda znaš koliko je to značilo da neko negdje, na nekoj toj radijskoj postaji pusti afrobeat, ili dancehall ili nešto, što ne znam kako mi će to čuli. Tako da Slaven Balen definitivno, kažem, čula sam bila za Wumaha, onda su tu bili Young Lordsi, Ugly Leadersi svakako, ali ja zapravo njih ne smatram nekako nečim što se događalo puno prije toga kad sam ja došla. Su Ugly Leadersi još uvijek bili aktivni i djelovali kad sam ja počela repat. Tako da to mi je više bilo kao istovremeno u Zagrebu imamo tu jednu scenu, ali u Rijeci postoji nešto drugo. Što je malo uvijek bilo nebrijanije, malo više roka unutra, malo više crossovera, malo baš taj neki crossover. Ren motherfucking man. Da, Ren je isto, on, mislim, bez njega se ne može napisati ta cijela priča, u hip-hopu u Zagrebu pogotovo. On je baš pravi purger. Znaš, ne znam, sad je bio nedavno, je izdao tu pjesmu, ja sam se roll s tim, koja je baš pljuska purgerska, ostatku Hrvatske, Tako da, on je baš purgerska snaga, prava. I kaj ja znam, znaš, on je napravio i neke te iskorake prema možda jednom komercijalnijem zvuku, kada je surađivao sa divasicama itd. Što je nama kao klincima tad bilo kao, ne, on se prodao i te sve neke glupe floskole, ali zapravo nismo shvaćali da je čovjek, znaš, u nekom momentu shvatio da je to nešto što on želi napraviti i napravio to bez da se ikome mora opravdavati. Ali on je malo stariji od nas, tako da je bio malo i pametniji. Suradnje ima puno, ja ne znam da li su sve opravdane. Ja volim suradnju u kojoj ja vidim smisao neki. Znači, da imamo neki isti afinitet, da smo žanrovski slični, da se kužimo, bla, bla. Ja ne vidim, ja recimo ne znam da li bi ja ikad, ne bi odmah, kategorički ne, da li bi radila možda nekakve suradnje sa zabavnjacima. Ja sam više sklona napraviti suradnje možda sa nekim žanrovima koji nisu toliko isfurani u mainstreamu, upravo zato što želim
nešto novo isprobati. Jer ovo kao već, znaš, svi smo čuli, svi znamo kako zvuči. Elemental općenito baš nema neku ljubav prema suradnjama. Naši albumi su većinom naši albumi. To je bila naša neka filozofija, kao još davno prije, ako zajebemo, znamo kog ćemo kriviti. Znači, sami smo si krivi. Tako da nismo nešto previše od suradnji, ali postoje razne suradnje. Ja to fakat ne bi komentirala previše. Zato što nemam love da plaćam tužbe. Zezam se. Što se tiče tih nekakvih suradnji, mislim da smo mi zapravo unutar hip-hopa puno više surađivali i držali jedni drugima leđa nego što smo to radili sa nekim vanjskim stranim čimbenicima. Naravno, uvijek je postalo bendova i izvođača koji su bili nešto komercijalniji nego neki drugi. I onda je nekako logično da izvođač ili bend koji je jako komercijalan i surađuje sa nekim zabavnjacima ili bla, 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 bla. Ali ne znam, ja nisam nikad razmišljala baš o tome na taj način. Mi smo onako nekako više se držali. Ili smo zvali instrumentaliste, znači, da mi netko odsvira kontrabas ili klavir ili što god. Ili smo zvali svoju ekipu frendova, znači što je bio slučaj, ne znam, sa Tremi Levent, Bolesna braća, bla, bla, bla. Znači neki, ne znam, mene su više drugi izvođači zvali nego što smo mi kao Elemental zvali na svoje albume. I zapravo, ne znam, ja sam u zadnje vrijeme više surađivala sa nekim underground ili izvođačima ili sa nekim drugim žanrima koji su potpuno ne znam, potpuno drugačije od nečega što ja radim. Pišem tekst za garaž rock band. Znači, to je baš nešto. Guram se u neke stvari koje su mi potpuno nepoznate. Ja sam zapravo počela za srpsku scenu čula kad nas je Marcello kontaktirao. Tada je to nekako mi se čini malo izašlo izvan okvira Srbije. I u principu onda sam počela istraživati i kopat da bi tu onda vidjela neke likove, ne znam, Gru, pa onda Juice, pa ne znam. Znači, to je nešto što sam naknadno saznala. Nisam baš bila upućena u momentu kad su oni bili hot. Nisam pratila srpsku scenu. Kažem ti, mislim da je zapravo rat je odradio svoje i ostavio je svoje posljedice koje su se isto tako osjetile na toj nekoj kulturnoj sceni. I postojala je jedna velika barijera. I sad, da li to bilo u nekom smislu da su se srpski filmovi gledali sa titlovima, što ti dokazuje koliki nonsens je to sve skupa bio, ili je to bilo u smislu da jednostavno međusobna suradnja na toj nekoj regionalnoj razini kao takva nije postojala. Mislim čak možda Marcello i mi prvi koji smo napravili nešto tako da hrvatski i srpski izvođači se nalaze na pjesmi. Pa znaš šta, ja mislim da zapravo što se tiče scene da je bila ovakva situacija. Hrvatska je započela i kod nas se dogodio onaj prvi val i onda nakon toga naravno i pad. Onda je negdje kad smo mi bili u nekom tom blagom padu, srpska scena buknula, preuzela taj primat i zlatno doba Basivitija itd. U vrijeme kad tu u Hrvatskoj više hip-hop nije bio toliko aktualan, ajmo tako reći, osim nekolicine izvođača. Onda nakon toga, mislim da je zapravo, imao si nakon toga Who See, koji su bili veliki, znači taj val nekako se prelio dalje i onda po meni scena koja trenutno je the hottest na Balkanu je Bosna. Bez sranja, bez pretjerivanja. Od Bosne očekujem velike stvari i mislim da sudjelovavši zapravo prije 2 godine na jednom MC battlu, vidjela sam koliki je potencijal zapravo u Bosni, mladih MC-a koji su gladni i koji čekaju svoju priliku. Tako da po meni čini mi se da taj val koji je možda Hrvatska započela te davne 97. se proširio i da, znaš sad je na Bosni red. Možda kako to obično biva u životu, nakon toga se zmija ugrize sebe za rep, znaš, i može se opet na neki način aktivira ta hrvatska scena. Gasi.